But like, ik heb nog nooit gehad waar mensen genuinely, like, als hulle vir my vra, dat hulle het vir die regte purpose het. Julle, goeiemiddag, welkom by Wisdom of Solomon. Ons tweede gas vir Seeing the Mountain Through the Valley. Ja. Is 'n conversation, wie ek sit nou die dag en ek interview die eerste guest. En nadat ek met hom klaar is, sê ek vir myself dat die is die conversation wat ons as mans het om vir ons te guide. Ek het baie vroumense al op hierdie podcast gehad wat vrouens guide en hulle love it. Ons manne is 'n ego boost. Ons sien die guidance van 'n ander man af. En wat nogal snaaks is, hopelik kom ons tot op daai plek omdat ons 'n conversation het en ons maak goed is oop. Kom ons tot daai plek wat mense kan besef dat kykie, manne kan praat met mekaar. Daar is nie van 'n judgment nie. Daar is ook nie dat Lyle of Marcel gaan oorpraat wat Lyle gesê het of wat Marcel gesê het. Ons dra dit en ons maak dan op die einde van die dag, reflecteer dit in ons eie lewe. En so feed ons van mekaar se energy af. So julle, op daardie noot, ek het 'n ou vriendie van my, wat vandag op die kassie is en dit is net iets waar ons wêrelde by mekaar kom. En dis nou al 'n lankal deal waar ons hierdie conversation moet hê. Yes, ons het dalk beplan vir conversations aan 'n hele ander rigting. Ja. But through the grace of God sit ons hier vandag waar ons 'n conversation het oor ons as mans. Ons val nie mans aan vandag nie. Ons praat met mans. Ons praat nie van mans nie, met mans. En dit wil nie sê omdat ons op 'n platform sit, dit maak vir ons beter af. Exactly. Ons leer ook. So hier gaan iemand comment op hierdie video en sê, maar kykie my bro, daai wat julle daar sê, ek sê dit, not a problem. Ons feed van hy en ons maak dit dan ons eie daarvan. So Lyle, welcome to Wisdom of Solomon. Tweede ding, dankie vir hierdie It's beautiful. nice setting, Beautiful, man. Ek ry so hier deur en ek sê vir myself, wow, Stellenbosch. Nee, as vir jou nie man, een ding, daar is nie vir Stellenbosch. Hoekom kom hier so baie toeriste na ons plek toe? Yes. And we don't want to explore the beauty of Stellenbosch. Mense gee letterlik miljoene rande uit om na Stellenbosch toe te kom. Ek ry verby Del E. Del E, hy het dit wat ek 'n consultant gewees het. Del E weekends, week veel uit, ek praat onder korreksie, week veel uit maklik 40 'n aand. 'n aand. So, daar is no weekends. So, kyk hoe baie geld van mense betaal om hier te wees. Why don't we make use of hierdie pragtige plek? Anyways, hy's nog genoeg. Exactly. Seeing the valley, of seeing the mountain through the valley. Lyle, mense ken jou, soos ek altyd sê, 2 minutes. Wie is Lyle? Gee vir die mense so net so 'n bietjie agtergrond. Ons mense is nuuskierig. So voet hulle siele 'n bietjie oor. Hy is altyd die moeilike vraag. Nee! Wie is hy? Kan nie visie. Of wie wil sy wees? But simple man. Ek sê vir my, ek is altyd, ek's Lyle. So kort soos dit my naam is, ek is 'n simple mens. You know, living according to my values, wat my ma en my pa in my gevoeg het, like respect, trust, all of those things that I love according to, I think nou vir my kinders ook leer. You know, someone with the heart, openness to always want to help, always want to give. Niet daar my eie ego te boost, maar daar om ander se self-esteem to boost, you know. Making people realize the potential of who they are, you know. And that is my purpose, you know. It's Mark 10 verse 45. For even the Son of the Man did not come to be served, but to serve. That's it. To so many, you know, and leave by life. I'm here to serve, man. Yes. Because like we have to ask who's Lyle. I'm here to serve. Nice man. Anna het gesê, voor ek dit welkom by Wisdom of Solomon. Anna het gesê, gaan guys, om te serve of om vir jouself available te maak. Mense sien jou as Superman. Yeah. Right? Hier is dan weer capes. Die honde, bro. That's fine. Dis waaroor dit gaan.
But hy sê Superman het ook 'n superhero nodig. Yes. Hoe voel jy soms as jy vir jou soms moet leegtap? Het jy ook 'n Superman nodig? Ik denk Rotas het is zo'n, wie is een superhero? Is een superhero. En ik denk in zijn song gaat het aan en hij zegt, het is mijn ma en you know. And it's basically asking me wie is mijn rolmodel, like wie helpt voor mij. En dat is typical, hij is mijn beste zombie man. En beste zombie wat mijn vrouw is. Ja, is Tristan, like, joh. Hij is met alles, man. Like, you know. En het is super vies waar mensen zeggen, nee, mijn vrouw is met braaf. But like, nee, honestly, is letterlijk iemand wat op diezelfde frequentie, diezelfde understanding is wat ik is. Diezelfde way van thinking, you know. Diezelfde hart. Like, we met on basis of wanting to give to the community. En dat is hoe ons, like, bij elkaar uitgekomen zijn. Yes. You know, so... Ik is haar superhero, zij is mijn superhero, like, but ons raakt moeg. We get tired. We give so much to so many, to allemaal, you know. En ja man, zij is daar. Like, zij verstaan van mij. Like, you know, zij zelf vertelt, like, you don't even have to always say, like, you're tired. Je vrouw gaat zien. Wat is fout? En ik denk is, als hij vulnerability van, zij kan het diepste deel met je vrouw. So als hij niet wil trouwen, buiten die trouw, maar like, hij safe place waar zij vulnerable kan wees om te zeggen, ik voel hartseer. Yes. Ik voel kwaad. Dat en dat gebeur. En als ik kan saam iemand praat. So, ja man. Nice man. Luister hier zo, jy mention jou vrou. Jy is hoe lang getrouwd? Ons gaan over 2 jaar. 2 jaar getrouwd. Yes. So, my ouma het vir my geleer dat die Here jou huwelik het hierdie honeymoon phase. Right? Die eerste paar jare gaan dit, daar's altyd 'n sonskyn. Daar's altyd 'n maan en daar's altyd rose. Hoe is hy experience vir daai 2 jaar met Trishan as ek reg sê? Oh, sê hy naam baie mooi. Ja. Maar meneer, waar is hy sonskyn? waar is hy rose wat jy van praat? Waar is hy sonskyn? Yo, like in die 2 jaar, ons eerste jaar wat laas jaar was, het ek my pa verloor. Wat ook baie, sorry. It's a traumatic experience om 'n ouer te verloor. Maar evens meer vir my om my pa te verloor, iemand wat my rolmodel was alle jare, you know, waar ek my hart van die gemeenskap, ek het by hom geleer, you know. Nice. He's been, ever since I've been born, he's been in the community, he's been serving. Hy was 'n pastoor in die kerk geserve, you know. So ja, ek het my pa verloor wat baie moeilik was. Like, en ek vra myself elke keer, hoe sou het gewees as ek my vrou gehad het? Sure. As ek my vrou by my gehad het, hy instant support, you know. Iemand wat die pyn saam jou deel, you know. En die was laas jaar gewees, August. En time went on. En so 'n nuwe jaar, mense is meer motivated te lewe. You know, in January voel ze 'n bietjie meer motivated and what, and you, so nuwe energy and I think in February we got the news, okay, we're pregnant. Ooh, now exciting, nice, beautiful. You know, ons kry exciting news, happy news. You know, weg van grief af. And we were happy again, man. Like we were excited about something again, you know. Van grief laat jou in survival mode gaan. Yes. Sy survive net, sy float deur in die huwelijk. Ek kan nou struggle om in conversations to keep, you know, om te focus. Like, was difficult though. Yes. But like, ja, en ons het die nuus gekry, ons is pregnant, barbecue is op pad. But then we lost the baby. Okay. In April. We lost the baby. Ons was al 5 maanden al. Ik denk ja, 4 of 5 maanden geweest. En back to step 1, grief. Yes. En ik denk like, okay, cool, now ons is klaar met pa verloren. Okay, this supposed to be the healing. You know, it's now the healing and what, but so to not be, you know. En een man is weer op hy space waar sy is down and out, man.
Like it's really went rock bottom, man. Na die een los, na die ander los. You know, it's hard. It's difficult. Yes. It's difficult vir enige mens. So ek weet nie, hy is die sonskyn wat hulle van praat is. But throughout I do understand hoe jy ouma kan bedoel as die sonskyn. Because you build strength, man. They build strength through those experiences, you know. Want soveel het ons huwelik baie sterker geraak through all of those experiences. I mean, it's heartbroken, it's difficult, maar die difficult is wat 'n mens sterk maak. En hy is wat dit vir ons gedoen het, like die loss made us stronger. You know, it was a difficult period for us, but sodra mens deur iets gaan, as ek kom die ander kant uit, then you realize, wow, we made it through it. Ja. Without losing one another through it, but getting closer to one another. Verstaan? So, ek verstaan, hy sonskyn. You know, joy comes in the morning. Yes. So yeah, it's been a hell of a ride. It's been a hell of a ride, but it's been building character. It's been development, man, and it's been ironically moving closer to God. Yeah, moving closer to God, understanding that His ways is better than our ways. But obviously, and hy is like die dinge gebeur is like you question God, you human, like we question God, like hoe kan die nou wees om ons gebeur? You know, but as time goes on and He gives you that sight of like there's a purpose with everything. You might not understand it now, it might not be in the time now, but like trust, man. And that's why we named our little girl, she was a little girl, Faith. Because ons moet geloof gehad het en hy het. You know, Faith so she's not that she's gonna make it or what, but not questioning God of being like, you know, hoe Here, wat Here, you know. Ons was kwaad geweest, ons was hartseer geweest, maar ons het ons geloof verloor. Ons het gesê like, your way then. We don't know, it's your way then. But we remain our faith, you know, and that's what we have to have, like faith. En ek dink hy is wat ons deur het gebring het. Ons geloof aan die Here, om geloof te bly aan hom, want hy is wat te streng toe gedra het. Like, we're not supposed to understand everything, but like, walk by faith, not by sight, man. Yeah. No one can then, you know. En hy is wat ons gedra het, ja. My bro, daar's 'n man daar buitekant en hy is devastated soos jy gewees het. Vir 'n man om 'n kind te verloor is nie nice nie. Is jy trots. Jy boost jouself deur om te sê dat hier's 'n nuwe legacy wat jy kan aanbou. Het jy guidance? Ek weet jy gaan nog deur die proses, is nog vars. Maar jy sit nog vandag hier as 'n survivor en jy stil op daai pad besig. Wat het jy daar vir so ou wat op moedsverlore vlakte is om te sê dat nee, life is against me. Wat hy ook nou ook terugslag na terugslag het. Wat het jy daar vir so ou man? You know, die ding wat mense nie wil hoor in hy tyd is, time heals. You know, tyd heal. Like, you ask yourself, how does time heal? Kan ek maar aangaan? Gaan aan, bro. Maar ek dink is dat, soos ek so praat van feit, man, 'n mens moet terugkyk op die purpose, you know. Stuff. Like, jou hele lewe lang gaan jy difficulties hê. Yes. Like, I gaan oor en oor slegte dinge saam gebeur. You know, and I always say is, hoe react jy towards it, you know? Like, it's not what happens, it's how you react towards it. Yes. Ja? Was dit 'n barbecue vir nou, hoe gaan ons react? Gaan ons kwaad hier in lewe gaan ons nou bitter wees? Like, that's not the way to live life, you know? Because wat as die Here nie 'n groot plan het nie? And I mean, it's like 'n groot plan in this situation is, wat is daar nie a double blessing coming, which is just not the time for now. Ons beweeg mos in seasons, man. Yeah. You know, and that's the belief that whatever die Here vat van jou, He's gonna bless you again, double.
And sometimes ons moet net fight it, man. Ons moet net vast staan en gewoon like beter dinge is op pad. Like, and everything that happens for the reason to the better of us. Ik zeg altijd vir mense, kyk in jou verleden. Kyk hoe baie deur het sy gekom al, you know. En kyk waar sy vandag sit, you know. Sy daar deurgekom en sy is op 'n baie beter plek van jou lewe. But jy sou nie gewis het as daai nie gebeur het nie. Like it's a perspective change, man, you know. Mense moet net begin te kyk, what is the good in the bad? Want ek sê alles is a blessing in disguise, you know. Everything's a blessing in disguise, you know. It's difficult van who's dood a blessing in disguise. Exactly. You know, like who's dood a blessing in disguise, but there is a blessing. Like as ek kyk rondom, you know, like the closest how family bonds connect, you know. Sometimes gaan dit uit mekaar uit. Yes. Which is also a blessing. You know, van sommige tye like, you know, that person's be holding you back. But sommige tye is net open your eyes. God is everywhere. God is oral, like in everything that he does is there. Sommige tye moet ons net stil sit, like he said, be still and kyk wat gebeur actually. What is God's purpose with the thing that has happened in your life right now? Hoekom het jy nie barbecue weggevat? Wat is die rede, you know? And but like I said, man, I want to go back to the double blessing is op pad, you know. So yeah. Ek weet of jy 'n antwoord gaan hê, maar ek gaan die vraag vra. Jy praat van jy hoe jy dit geperceive het en hoe jy deur dit gaan. Hoe gaan dit met die vrou, bro? Jo, she's weet jy wat? Vandag is die 12de Oktober. Ons sal die barbecue gekry het die 9de Oktober. That was his due date, which was in the week. And I just want to, ek wil based on die week per like, and I don't know when the people's going to watch this, there's ook no dates hier. And die 9de Oktober, like, she was devastated. Okay. I was devastated. And vrouwmense experience it meer erger as ons as mans because it's their body. Yes. It's their body. It's a traumatic experience directly to the body. We also experience it, but I'll experience it op 'n ander level. It has been difficult for her, the healing process. But die week especially, you know, knowing that we were supposed to have our little girl now. And like she's been angry, you know, she's been overwhelmed. And it's a difficult thing om te process, man. It's almost like, whoa, back to square one, all the feelings is back. Yeah. You know, hy kwaadheid is terug, you know. But throughout the year, she's been building herself up well. She's been building herself emotionally up. Sy het begin te oefen, you know, and what. She's been trying, you know. But dit is nie maklik nie. Want dit is ons eerste barbecue wat ons verloor het. You know, it's 'n ou wond. You know, it's 'n ou wond wat weer opgekrap is. Ja, but like, ek moet sê, sy sterker as ek, man. Okay. Sy stronger than I am. But yeah, she's been working at herself because tot op 'n punt it's an individual moet jy op yourself werk. Like ek experience loss in a different way as wat sy experience loss, you know. So, but she's been working on her, but it's still very, very, very sensitive. Kyk bro, soms bly mense vir hulle ook as so iets gebeur. Die questions arise vir, ja, het ek iets aan my vrou gedoen wat haar dalk geslaat stres het. Wat aanduiding gemaak het tot aanleiding tot daai wat gebeur het. Blame jy vir jouself op 'n mate? Of het jy dalk vir jou geblame en jy het mos nou 'n reference point. Jy kan terugkyk in retrospect en sê dat het dit regtig so gevoel vir my. Ek weet jy sê dis nie die eerste keer nie. Maar kom het hy questions by opgekom? Hy self-doubt dat ek is dalk aandeel hierin? Nogal nie. Okay. I was nogal sê, I'm thinking about it. No. Maar blame was part of the process. Maar het was nie blame towards me of my vrou nie. Het was meer, how could you, God? Okay. Die, you know. But like, vir my was het nooit like a finger pointing, you know. Like, yeah.
Jy praat van God en jy questions vir hom. Jy het gesê jou geloof. Ekskuus tog, dis hoekom jou dogtertjie se naam ook Feit gegee het. Daai moment. Bestaan geloof nog daai tyd? I mean, you're having a conversation with him, so you have to believe that he exists. So, yeah, ek dink, you know, emotions cloud judgment, man. Sien jy, so in daai moment, it's a kwaad in sy hartjie, and I think it's a moment thing, you know. As jy so voel, I don't think it's so kwaad, you must the purpose, you must everything while you're in it. But alles wat soos mense sê jy sien nou, you see nothing else, and ek dink hy was my experience, you like, jy sien net die pyn. You just see the pain. And hy's always seen like, and it's just how could you? How could you? Kyk jy so, jy verloor jou pa, ek vat goed terug weer. Jy verloor jou pa. Die wonde is rou. Jy verloor jou babatjie Feit. Jy verwerk nog jou pa se dood. En hoe comfort jy jou vrou, want jy het ook comfort nodig? So. En as jy net hoe comfort jy jou vrou nie, is hoe comfort jy jou vrou, jou ma, jou skoonma, jou seun wat 12 is, jou dogtertjie wat 4 is en die kleintjie wat 2 is, like, how do you comfort everyone when you also need comforting? You know, but ek dink, daar is waar my vrou inkom. You know, van tot wat punt, you can't pour in an empty cup, you know. And I think daar is waar you just start moving close to your own. Sure. You know, because sure, like, you have to comfort them, but they also gonna comfort you. Sure. En daar is die support structure, man. Daar is die beautiful thing van a support structure en mense wat pyn saamdra, wil ek sê. You know, wat saamdra. So, ja, en dan my broer was ook uit dit ook hier gebly, so I think as a family, man, it moved us closer. Van ons dieselfde pyn, you know. Individually differently, but collectively the same. Jou oudste seun, hoe deel, want hy is die oudste, hy verstaan het 'n bietjie meer as die anders. Hy het probably questions. Jy het nie altyd die antwoorde. Hoe deel jy van, nou hy kyk op na jou. Kom ons, soos hulle sê, die chain of commands. Hoe deel jy met daai? Vulnerability, man. Just to be, just to feel what you feel. Ze kan net nie weg, ze kan nie jou emotions mask. Especially met vandagse kinders, there's so baie information based on alles. So vir my, die beste example, sê ek altyd vir my kinders, is om net te feel wat ek feel, you know? As ek nou gaan huil, gaan ek huil. Ja, you know? But also to have open conversations aan hom, man. But alleen sy oupa toe baie conversations gehad. Oor soccer and stuff, you know. En hy is die ene wat my pa vir my gesê het, is belangrik dat ek haar wies vir sy soccer, you know. My pa het een rugby game van my gemis. Like, hy was letterlik daar. And I understand the importance, you know, into the self-esteem, die confidence wat te bring in 'n mens. You know, so vir my, as it, feel what you're supposed to feel, met die weersiek van jou kinders af. You know, jou kinders is supposed om te leer, alright, is normal om soos hy te voel, vir alle seunskind, is normal om te huil, is normal om kwaad te wees, normal om sad te wees, you know, but, like, ons het die emotions, you know, emotions is deel van ons as mense, you know, but like, we have to experience it in a healthy way, om kwaad te wees in 'n gesonde way, you know, om hartseer te wees in 'n gesonde way, because, as ons hier gaan praat van emotions, gaat het die bijvoorskinders die dan mag het dus doen, gaat het wegsien. In the generation that we grew up, where emotions was a bad thing. Om hartseer of kwaad te wees is like, don't show it. Real men don't cry. Sulke goed is so, om net te wys, want as 'n mens gaan nie, dan gaan jou like hy gaat begin te opkrop. No? Hy gaat opkrop en dan vraag jy wel later aan hoe ouer hy raak. Yo, ek my like die dag. Hoe kut. You know, van as hy emotions en daar was hy 'n safe place gemaak in die huis sodat die like kan
praat oor like what's going on, you know. So it opens a conversation, man. As ek huil, it opens a conversation of healing. So ek kwaad is, it opens a conversation of healing. X, Y, Z happened. I'm feeling this because I must Opa, you know. Your pops, I also feel like that, you know. So it opens a conversation of healing, you know. And I see beauty van emotions, Ja. you know. Kyk jy mense van die support wat tot op wanneer jy heel in die begin te sê die traumatic experience. Jy het support wat vir jou help. As hy support die daar gewees het. Sal Laili gesit het. So, as ek my vrou, kinders, gaat het, I mean, ek weet nie waar sou gewees het. I don't know. I fell into depression before. Okay. Luckily I didn't understand because support is there, you know. Yeah, I can't even understand. I don't even want to go to that dark place. Sure, bro. It's a dark place. I don't want to go there, you know, because yeah, you're not really living a reality. But like, I can't even see like waar ek sou wees, but I don't want to even imagine where I would have been. Sure, bro. Kijk, jy praat van depression. Dis 'n woord wat willy-nilly gegooi word deesdae. Yeah. Ons, jy is nou weer oud as ek mag vra. Ek is 29. 29, okay. Jy's 'n bietjie jonger as ek. Ek wat in die 80 gebore is, was grootgemaak Roubast. Right? Daar is vir elke traumatic experience word depressie gegooi nie. Ag is dit is fyn, dis jou way, Roubast. Dit gaan nou ook kom. Vandag word dit differently gesien. Jy mense van jou kind ook, hulle sien dit completely different. Wat is depressie? En ons sien dit nie as depressie nie. Ek kan in daai ding in is, weet ek is depressie nie, want my maale wil hê daai conversation, hulle video met my daai conversation te hê, want hulle was ek nie so groot gemaak nie. Yeah. Wat is dit? There's different levels to it though. Okay. There's different levels to na depressie. Maar ek gaan sommer nou net in general praat. Het begin as 'n slow thing. As 'n silent killer, noem hulle dit mos, 'n silent killer. Okay. Het begin stadig. Sy begin te voel, sy enjoy nie meer nie goed wat sy enjoy het nie, you know. As sy miskien van rugby gehou het, of miskien van modeling, sy het nie meer interest in hy nie. Sy rugby opkom, of sy gaat nie meer veld toe nie. So sy verloor basically interest in your hobbies. You know, that's one part of it. En dan is het like, sy wil nie meer was nie. So your self-care gaan down. Sy worry nie van hoe sy lyk nie. Like, it's basically, you don't want to was, man. Sy worry net meer van yourself. Even more to the normal, like ons allemaal struggle with self-esteem, but even more to the level of sy gee totally nie om oor yourself, you know. Like, sy sien nie, like, there's no purpose. Like, that's the other thing, sy voel sy die purpose. Daar sien meer doel kan sy met lewe nie. Sure. Wat sy punt van alles die, like, sy sien nie meer purpose in enige iets, you know. I feel like it's not worth doing it, man. Ja. Sy voel hopeless. Sy voel sy is worthy, sy is goed genoeg nie. Niemand worry van jou nie. Niemand verstaan van jou nie. En you just don't feel good, man. Sy's in 'n donker plek, en wat ek meen in 'n donker plek, sy wil ook net slaap. You just want to sleep. Because all you experience, en jou brein gaat letterlik in hy negative set. As jy net like daai man wil was, is letterlik jou brein is siek. Jou brein is siek. Sure. Soos sy maak jou, sy het 'n flu. Ja. Soos sy het 'n flu, maar dis daar met jou brein, you know, en as die chemical imbalance wat gebeur in jou brein. En so there's basically like ons het die dopamine factors, en dan het ons die serotonin, so daai is die happy cells wat move, like die serotonin moves, soos okay, sy react meer happy, iets soos hy gebeur, sy kry 'n sense of happiness van hy, so hy is ook die flow wat in die brein gebeur, okay. Like, en daar is ook 'n lack van hy, there's a lack of that, you know, soos die son lig ook baie serotonin, soos daar is ook baie mense, depression in die winter experience, kan daar nie genoeg sonlig of like liggie, but like, that's one aspect of your brain, het letterlik 'n brain thing, it produce die cells soos jy supposedly moet, verstaan. So, dat is net like ek voel depressed vandag. Ja. Sy is actually not well. Like, dit is 'n ding wat sy een dag voel, en dan die next dag is sy weer fine, you know. But there's levels to it, man. Soos ek sê, there's levels to depression, like, sy kry different levels of like, alright, level 1, as sy kan nog self uit die ding uitkom. But dan is hy level like
where do you need to go seek professional help? Like sy kan nie uit die kom nie. En sy begin te dink aan, nee, sy wil yourself doodmaak. Like guys, that's usually when you need to seek. But like when you start seeing the symptoms, man, is moet jy al klaar, you know. Is net 'n ding van ek is hartseer vandag. It is letterlik it's a process, man. It happens like a process. Soos hulle sal sê die compound effect. Yes. It's building up. Luister hier, jy mense van seeking out vir help, right? For professional help. Voor ons daarna toe gaan. Jy het nou jou support, jou vrou, jou ouers, jou ma's hier, jou skoonma is ook hier. But daar is tye wat jy alleen voel. Wat maak jy in hy situasies? Want my broer, hy voel miskien nou, ek is die man van die huis. Ek kan nie elke keer op my vrou so nommer druk nie, man. Want sy deel ook met goed so. Dan waartoe gaan sy dan? Good question. Van ons almal deel met hy moments van ek is goed genoeg nie. You know. And it's actually something that I struggle with. My self-esteem is something that I do struggle with. Sal even mense so like because media, you know, is a different like iemand is motivational. But my thing is like I've got my motivation, you know. And it's from these moments, man. Ek het moments waar ek kan, soos ek sê, it's in your mind and the experience, self-doubt. Is wat ek doen goed genoeg. As my ideas, as ek 'n goeie husband, as ek 'n goeie pa, you know, and we have these thoughts, man. Like, hoe kon ek dit? Like, and for me is it's a process of cutting it off, man. Van wat ek doen is like, daar is nie my stem nie. It must iets like, wie sê vir jou hy? Ek sê altyd, wie sê vir jou hy? You know, en ek dink dit kom seker maar by self experience uit, maar like whoever watches do it, like het sê vir jou like, sy is nie goed genoeg. Vraag vir jouself maar, wie praat dan nou? You know, en ons brein is mos maar hy so negatively opgeset sometimes. En dan is wat ek doen, ek begin te reg te praat, en ek sê, nee, ek is alright, ek is goed. You know, van as jy gaan laat flow, en sy gaan laat dit vir jou overwhelm, maar doen het, like, doe het, en dat is wat ek doen, ek probeer myself uit te praat. You know, like, ek laat die thoughts build up, because if you get allowed, it gets more and more, en dan is in 'n overthinking waar, in spaces waar, sy so far away from reality, you know, van actually is, van based on the overthinking thoughts. Dis ook wat ek doen, ek sê, ek praat terug in die thoughts, as ek, hy is goed genoeg, nee, hy is goed genoeg, you know, so om myself opbou, nee, ek is fine, het begin in movement, en hy sê ander ding, movement help, like, begin net op weer, doen iets maar soos hy, you know, movement, ek sê altyd, dis ook as ons as mans, as ons stap en praat, dan praat ons lekker, sien jy, ons as mans, like, movement help, so dat is ook as therapeutiek om te move, of begin te skoon te maak, of wat, of weg te pak, maar movement help. So as hy in high spaces waar, alright, sy nou nie lus vir praat nie, en mense wil net hy het ons man, ons het nie lus vir praat nie, sien jy? So movement, begin te iets regmaak, of iets, you know, like, soos sy kan nie jou traumatic experience regmaak, maar right, sy kan die dopie regmaak. It's instant gratification wat sy voel, verstaan, oor yourself. So, hy is die ander ding wat ek doen, movement of like ek work, like ek doen gym, like ek gym and whatever, you know, but it's part of movement, type of thing, you know, so you build yourself up to movement, man, verstaan, want sy toek altyd lus om jou baas te praat, and that's a different conversation, you know, that is a totally different conversation, so, as hy nie in die space voel, waar sy voel like, ek gaan nou nie die man praat nie, move net, like, begin te klim in jou kar of ry somewhere, you know, of tel op weights of maak skoon of something, like, hy is, ek dink dis goed wat ons oor moet praat, like, die klein goedjies wat therapeutiek is, you know, wat jy uit die darkness of hy moeilike thoughts kan kry, you know, maar as hy kan help jy praat, skree, gaat uit en skree, you know, ek dink die is die ander ding, man, depressie is a silent thing, en wil vir jou haar in 'n boksie hou, maar die beste ding is, just say your thoughts out loud, man. Sê net hoe jy voel. Sê net hoe jy voel. Ek is hartseer. Iemand gaat vir jou react, iemand gaat vir jou iets sê, like, solank het daar uit is, it's a uit, you know, you have an outlet for it.
is dit belangrijk om het uit te krijgen. Man, zodra mensen het binnen inhouden. Ja. Because sometimes is they hartseer for the fact of you really are sad. But you have to express it. Ja. Sy moet eens actually sê, ek voel actually af. En dan net jy hou die thoughts binne in jou and now you're constantly going over the same thoughts over and over and over and over. Maar imagine ek sê vir jou, joh, maar so voel nog as hartseer. Jou instant question gewees, hoekom? En hy is waar ons begin te praat oor. Dis ons as mans moet meer praat, man. Ons moet begin te meer praat. Ons gaan minder so silently struggle. Want ons struggle in die stilte. Maar ons praat, ons ego wil nie allow ons om te praat. Yes. Maar praat net, man. Like, sê net, like, hoe sy voel. Het, you know what? Ja, sis, ek kan nie genoeg stress op die nie, man. Like, daar is ook 'n suicide rate vir mans ook so hoog is. Ja. Want mans wil nie praat nie. You know, and it is based on meeste van die tyd is ons nie goed genoeg nie. En hy is hoe ons voel, but you know, praat net, man. Ek het die ander Tommy, hy het op Facebook gesit. Ja? 'n lang ding en he had enough, you know. En hy het dit op Facebook gelos. En he left it there. En hy het sy phone afgesit en hy het teruggekom en hy het geskrik van die comments wat hy sien van die mense wat actually omgee. Jo, bro. En hy het geskrik van, daar's baie mense wat omgee. En hy het er niks post op gesê, hy apologize, hy was net in a bad space. Maar my ding bring neer tot op wie hy sê net hoe sy voel. Someone is gonna react and someone gaat jou uit en praat, man. You know, maar moenie, ons as mens was nie, we were never meant to suffer alone. Jo, bro. Hoekom ons is hier by mekaar, die Here het ons almal op die aarde gesit. Ja. But we were never meant to suffer alone. You know, the next person or the next person must, there is someone that's went through wat sy deur gegaan het, you know, or there's someone that's going through something at the same time. Ja. But it's your responsibility om te praat. Sure. Wie is net vir ons om oor hy berrie te kom om te praat. Ons sien dit as 'n groot struikelblok. As ek so om my kyk, sien ek die mountains. Dis hoekom ons en soms sien as die mountain van 'n plek van is dit difficult. Maar die mountain is 'n plek van victory. To get to the top. And sometimes is it that we need to speak. Ons moet net 'n way uitfigure. I think, soos jy sê, as ons begin met die klein goedjies. Yes. Praat oor iets klein. En my Yes. voet is nie lekker nie, met my voet gestamp. Hy's waar dit begin. Exactly. Jou het jy daai sens wat jy nou praat, jy op jou pa gekry. Waar kry jy daai inligting of is dit in daai die veld wat jy in is of? Ek dink is based on experience, man. I mean, it's genetics, it was obviously genetics. Ja. Maar het is 'n experience of life and questioning man. Like, vir my is dit altyd okay. Ek is daai type of mindset of so, ek is net 'n bietjie hier, ek kan my dogter sien die agterkant. Dat is fyn. Dat is gonna come out. That is quickly busy go inside now. Just get tiny. Tiny, come back here. Go tiny. Come fetch him. Where are you? Yeah. Go, waggle, go. Hey, go. Don't. It's so heavy. Yeah. Heavy. You got it. You're almost there. Well done. Daai is die meisietjie wat? Daar is Nevaeh. En sy is hoeveel sê jy? Sy is 4. Sy is Sy word 5. She's a little princess. Nice. Sy is die musical. Sy sing die hele dag. Yeah, like, sure. Sy sing die hele dag, meneer. Nice man. Maar sy het 'n Nice. talent gekry van haar ma af. Sy sing pragtig. So dis hoekom jy vir jou vrou daai ander ou wat geperform het vir haar net 'n guidance gekry het oor sy singery. Want jy het gekomment oor 'n bra wat gesing het en jy sê jy vra 'n request aan vir jou vrou en jou vrou van sy hy moet net 'n bietjie werk aan sy raw talent en wat Yes, daai ja, yes. Byron is sy ou se naam. Yes. Maar anyways, daai wat is ook gesê as dit van dit is jy kry Ja. experience en so. Ek dink aan ek voel net Are you out again? how did you not get him, baby? Yes, Go tiny. go Are you ready, Did? get him in. Where's Sayden? Say must help you. Bye, bye.
You got it? There comes Oma. Ja, ek dink is question man. Question wat help. Wat gebeur sa met hom? As like there are certain things in life wat gebeur sa man. Soos do it like question it. Try to understand your pain, you know. Figure yourself out. Wie is jy reg? You know. Go to therapy. Vind uit like hoe is jy? Wat is jou childhood trauma? Hoe is jy uitgeturn soos jy uitgeturn het, you know? Wat is jou triggers? Wat is jou responses? You know, and for me is it like questioning, man. Ek question alles, like ek observe alles, try to understanding and understanding like how the outside world connects to me or how the outside world is correspondence to wie ek is, you know. Trying to understand hoe ek dinge sien en hoe ek dinge verstaan. You know, en dink vir jouself, man. Like letterlik dink vir jouself. Is so baie thoughts al buite gesit vir ons as mense, you know. Life is bad. Ja. I vra myself, is liewe reg swak, you know? Like, is life really bad? But it's based on like, who's your liewe? Like, is that what you experience, you know? So it's basically dink vir yourself, man. Like, try to understand things from your eie perspective, you know? En hy is wat ek doen. For my is it to question everything. To question. Nice, man. Jy fatherhood. Hoe is dat, bro? Yo, hoe is hy, bro? As geen manually. Yo, as geen manually. As geen, hoe is hy? We're learning as we go. Exactly. We literally, but letterlijk, ek het die conversation met iemand vroeger gehad, is like, ons kinders is different van die generation wat ek groot raak in die generation wat sy groot raak. Ons kinders is baie different en ek het 3 kinders en hulle persoonlikhede is allemaal verskillend, you know, so I have to treat all of them in different kinds of ways. So it's like, Navaya is the soft princess, the one that was this year, sy kan nie sommer baas kry nie. Het gaat nie weekie, sy gaan uitturn en huil. Okay. And then there's harmony. Sy's die buttercup, sy's hy steaks en hy verbaan. In a good way. So for you, vir haar kan sy kan maar skree. Like, sy is hy meer van, you need to talk to her heart. Like, hy so sy respond, you know. En hy is goed is wat ek en my vrou maar uitgefigured as we go on, you know. Sayden is a different way. For him he's nou bietjie meer ouer, so there's a why in a you know, so you need to explain stuff. But fatherhood is everything, man. It's the most beautiful process ever to be a dad. Ek doen alles omdat ek 'n pa is en 'n man is, a husband. But like for me, that's my biggest motivation, my kinders. Sure, like ek weet nie wat ek so na my kinders, maar alles my, like hy moments wat 'n man ook like so afvoel, like daai is hy thoughts wat ek vir my uitkry. My kinders, jou kinders kyk na jou. Jou kinders kyk na jou, you know, en hulle doen alles wat sy doen. Yes. They do everything, but yeah, man, but fatherhood, it's a beautiful thing. It's a beautiful learning experience. Nice. It's a beautiful learning experience. Hoe switch jy af? Jy het nog gepraat van die boxing? Yeah. That's different. Boxing is definitely one way. Some workout, podcast. Ik love podcasts. Ik kijk different type of podcasts. It helps a lot to get away from your own thoughts. Music, ons love muziek, you know. But the main thing for me is working out. Ik experience I deal like as ik work out, the noises in my mind is loud. Okay. You know, okay, ik switch ook af 'n bietjie van social media af. Van subconsciously die goed is, man. Like it sticks, you know. Yes, it sticks, but Zoom helps a lot. Nice. It helps for my net om te asemhaal. Net loud te wees. A woesa moment. Ja. net om te wees, man. Just to be, you know. Nice. Jou kom my
daai veetoets rakende jou seun vir die lewe wat vandag is. Dat waantoe nee, ek generalize, right? Dis klein, maar ek val niemand aan nie. Maar met die lewe daar buitekant vir die kinders is taaf, bro. Kom my veetoets, jy my laat die kan ook. Daai depressie hoe gaan. Kom daai by jou op. Hoe prevent jy dit? Om seker te maak daai laat die. Hy gaan nie daar op eindig nie. Go. It's fine. Xavier to apologize for the conversations because we need to talk about this stuff more. Mense is so bang om te praat oor hoe is jou laat die depressie. Ja. En ons is ouers geneig om onsself te blame. And we can't do that. Like, want ze doen 'n onreg aan jou kinders, you know. Sure. And obviously daai thoughts is enige ouer ding. Like, dink jy my vrou het actually gister 'n conversation gehad, you know. We don't know how ons kinders se lewe gaan uitdaai. But the best that we can do is nurture. Soos sê in sokker, hy speel sokker, né? En ek begin te sien die man lekker bietjie confidence. En dan ek kan maar sien hoe hy move. And that was one of the conversations that ek saam gehad het, like, sy kan nie, sy vra nie van die bal nie, sy tackle nie, you know. And sport was a big way in how you represent yourself in life as well. And hy was een van die goedes wat hy actually begin te werken, you know. And it's in die small moments. Die small moments is hoe jou kinders interact saam hulle chommies of what. Gaan dit net, sy sien dit maar, gaan dit net los, like, and that's the most, daai is die meeste wat ons die meeste die fout maak, en hy is die een conversation wat gaan sê, like, nee, sy kan nie so nie, sy moet 'n bietjie hard, you know, en hy was since, like, his response was, Pops, I don't want to hurt her. Say, nee, my bro, it's a contact sport. Ja. Go in fully. Yes. You know, leave everything on the field. En hy was het was 'n ongoing, het gebeur die next game nie, but it happened, maar dit gebeur van ons die conversation gehad, ek het gesien, okay, cool, I lack confidence, it's something that ek moet saam praat, you know, and it's most probably, it is op die veld, and it's in different kind of other settings, you know. Dus vir my is dit daai is die beste wat ek en my vrou kan doen, is om, when we see something, to talk about it, to nurture it in a healthy way. Want het baat is 'n losse tyd, het gaan opkriep, you know. Maar daai is die beste, man. Ons kan ons kinders oplei, ons kan hulle in die values teach, maar tot op 'n punt gaan ons hulle hand moet los, you know. En dit hoop van die beste. Jou ma, as jy 'n metgesel verloor, is dit taaf. Alright? Jou ma is hier by jou. Voel jy dat jy soms daai vaderlike way speel by jou ma om net te support te gee vir haar? En is dit te veel vir jou as jy daai moet doen? Want ek bedoel, jou laities, jou vrou, raak dit 'n bietjie te veel vir jou nice sense? Ek dink, ek voel ja, obviously. Ek dink die presse van my pa was my pa. Hy was the head of alles, hy het alles kan tel. Like, sy sien waar is bly ons het te groot. Ja, like, everything needs attention, you know. En as baie goed is wat ek moes oorvat van my pa, van in die tyd het my broer, ek het 'n ouer broer, hy het ook wegbeweeg, hy het 'n job opportunity gekry, en hy het gemove Klein Willem toe. So a lot of the responsibilities fell on me. En emotionally raak het moeilijk. Yes. Het raak moeilijk. Van my ma, obviously my ma experienced loneliness in her life. But sy en my pa was soos, hulle was close, soos daar, soos die. Sal hulle toe, hulle sal uitgery het, you know. Nice. That would have been, you know. Nice. So there's a lot of gaps to fill, but I also, as time went on, I had to balance myself om te say, like, nie alles is ook my responsibility nie. Ek kan net so baie doen, you know, but there is moments wat het raak by je, en raak te veel, like, you know, and then you have to kind of ground yourself, you know. Kijk eens zo, jouw journey, jouw career journey, waarin is je bezig? Zodat die mensen net een beetje achtergrond kan krijgen van die.
So ik werk voor social development. Ja. So ik ben in de social work field. Drakenstein. So ik werk in child protection. Ja, so daar is waar ik is. So ik help mensen elke dag tot in die aand. Never switch off. So yeah, so that's where I'm at. Ik is social auxiliary worker. So yeah, social work field, social development. Childcare. Ja. Hoekom is ons jong kinders lost? Seuns. Ja, ik weet, ik weet Ai. dat. Ik vat je nou als een zondagmiddag weer terug naar je werk toe. Jammer voor dit. Maar je hebt nou gezegd je switch je af is zo. As but yeah, you guys go inside, man. Dada's busy. Take a little sister. Go, Harmony. En niet Amelie, als ik het zo mag zeggen, en jij kan me dalk helpen. Ik praat van een groot percentage is lost. Waar jullie moet gaan, aandacht moet gaan geven, als ik het zo mag zeggen. Hoekom? Ik wil ook een name drop hier. No problem, bro. Elke community is it's the same thing. Sure, bro. It's the same thing. And it's based on. I'm just gonna say it how it is, man. It's based on trauma not being dealt with. Ouers wat die alle goed is met dealing. Generational curse. Daar is het dan. Because mensen praten over wat ze maar gebeurt, over hulle dealing met dit. So het val op jou kinders dan. Sure, bro. So nou, zij is as 'n ouer, like, zij gaat deur die lewe kwaad oor goed wat 20 jaar gebeur het en sy kan nie hy en vergewe nie. Nou, jou like die obviously experience hy raak in 'n huis groot waar die ma is kwaad. Die ma is iemand wat kwaad is. Hy like die gaan uit. Hy seek love of attention buite in die strate. Ja? By die gangster gewees was like, hy maak die nummer vol. Ja. En as hy terugkom, kan hy instant gratification, Yes. like, nah, kwaai my bro. En hy kry hy in die huisie. You know? So trauma is die blockage. Trauma is die blockage. My ouers dealing met hulle goed, you know. And we can't blame them. Because this information that we had today isn't stuff that they had back then. But then also, as mensen nog altijd ignorant om nie te deal met dit, you know, like the information still like we can't say like I see information news can if you blame or what someone must be blamed. Someone needs healing. And it is matter of deal met your trauma, man. Like van het gaan oorgaan. Jou kwaad gaan oorgaan na jou kind toe. Jou low self-esteem gaat oorgaan, you know. And sometimes it's a matter of asking healingness from God and guidance, you know. Maar daar is based on it. Like, ik zie oral hoe ons gemeenschappen, like, laities wat al kan van wat 12 jaar oud, wat guns, moves en allerlei dingen, you know. And it's terrible. Maar ik denk dat is definitely one way ours kan te prevent. Ours. En die snaakse ding is dat ouers, nee, alles baie selfish. En ik zeg niet alle ouers, de meeste ouers is baie selfish. En obviously ouers is baie jonger van in deesdae tijd. So they still want to love their life. So nou hulle die kind is jong en hulle drink elke naweek of hulle meeste van die naweke binne die huisie of die ander ding wat gebeur, hulle sit binne die huis en drink en gee vir die kind ook wyn in, you know, jonk. En die kind raak so groot en nou is hy like die 13, nou syp hy like die. Nou drink hy like die. En nou wil die ouer like een vra, but sy het dan die, sy het dan die gereik, you know. Sy het dan gesê, is fine. So is die patterns, man. As die ander ding is die patterns om te breek, om healthy ways to live, no? Girls, no, man. Go in. Navaya, go. Take your sister. Mommy, you come back to me. Dat is net kinders weer, bro, man. Nee, alles mooi.
Alles funny. Alles daar. Ik geet wel. Alles funny. I appreciate that my kinders a goede sense of humor in. That guy. Nice. They just being themselves, man. That's lovely. Man. Yes. Ja, mens. But ja, ik denk as hy om patterns in as weer eens kom neer toe dat hy praat hoe goed is man in die huis en you know, you like the experience so baie ook aan buite. Maar as ook om weer om hy small moments te ignore, ze sien jy like die lack confidence, maar praat sy nie oor nie. Sy laat dit net gaan, op het kosiaal weg. Nou, en dan draai het uit na 'n tyd into something waar die like die heeltemal low is in sy self-esteem. Hy begin te nie voel good enough nie, en nou is hy depressed. You know, so praat sy met like die. En ek weet baie ouers voel like hulle kan nie saam met hulle kinders praat nie, want die kinders praat nie, maar begin jonk. Start young with it, you know. But also start being example van hoe sy jou lewe, like hoe sy move. You know, van hy kinders kyk wat sy doen. Hulle kyk hoe sy move en hoe sy saam met ander mense interact, hoe sy van ander mense praat. That's how kinders kyk, man. You know, but ek dink the biggest thing is attention and love. Kinders het attention and love nodig van day one af. As hy 5 kinders het, al die 5 kinders het attention and love nodig. And it's possible. Yeah, bless you for a rede met 5 kinders. You're able to. Maar dat is die grootste ding wat kinders nodig heeft. Liefde en die aandacht. Wie is daar voor jou kind? Wie is betrokken in jou kind zijn leven? You know? And unfortunately, sometimes draai die kinders nog altijd just out to be gangsters, you know? En zoals ik al zei, daar komt een tijd dat we ons kind zijn hand moet los. We have to let them go into the world. Let them make their own decisions. Ons ouders kan net so baie doen. We can only do so much, you know. But tot op 'n punt moet hulle eie keuses maak. So wat ek basically neerkom is dat ouers kan ook nie altyd hulle self bly nie. Van as kinders wat op goeie huise uitkom. But chose the wrong side. Ja. You know? Kyk jy podcast? Jy het jou eie podcast. I am here, né? Hoe lang is jy nou besig met dit? Die podcast het ek begin as laas jaar. Okay. Ik dacht als laatst jaar of laatst vorig jaar, ik kan het niet nou niet. Laatst jaar is blurry, like honestly, yeah, it's blurry. Ik denk het is laatst jaar of een jaar voor. En hoe is die journey? Jy het gesê jy kyk podcast, jy doen ook podcast. Maar hoe is die podcast journey? It's beautiful, it's a mental health podcast. En it's based on mensen wat hulle stories vertel. En ik denk, ik zeg altijd, ik zal voor allemaal interviewen. Want allemaal heeft een story om te delen. Yes. En voor mij is het beautiful hoe mensen zitten en like, hulle story vertellen. En hulle vertellen waar die hulle gegaan het, you know. En hoe hulle dier het gekomen het, you know. Het is mooi dat mensen kan praten over wat hulle actually gegaan het. Ja. Van die basis of die podcast is te create hoop. Is om hoop te create. Of voor iemand hulle voelen buiten, like, kijk man. Zij zijn de enigste wat die hij gaan. Of als eindelijk iemand wat die iets gaan en they just needed that moment, you know. So for me, deze podcast like is there to create hope and to show people that they aren't alone. Like allemaal gaan die iets, you know, but you're able to survive, you're able to get through it. Nice man. Platforms was I am here. Waar kan het voor I am here krijgen? I'm Here, mental health podcast. Ja. So I'm Here as Facebook, strictly Facebook en die rede ons het 'n TikTok. Ek het recently nou TikTok gemaak. Nice. Ek het op YouTube gesit. Okay. Die rede van dit is vir my is ek wil so baie mense die inligting kry soos baie van ons mense. Yes. Ons mense gebruik numbers en dis eigenlijk vir YouTube. So I didn't put it on YouTube and baie die kante sê, hoekom sit jy op YouTube met bra? Sy kan so baie geld maak vir mense like I'm not in for that. Ek is in vir daai nie vir my is dit ek wil die inligting net uit hê vir mense en meeste van ons mense is op Facebook. And that's why it's on Facebook. So the page is I'm Here, simply I'm Here. So they can check us out. Yeah. TikTok, I'm Here. Mental Health Podcast.
Is it op Instagram? Instagram. Shella, Shella, handle, yeah. I'm here, Mental Health Podcast. Soos Facebook, I'm here, Instagram, nou is dit ook op TikTok. Ja. Shella naam. Ja, so basies is net 'n podcast. Die podcast is die marketing aspect van die as 'n hele it's a mental health organization. Okay. So it's awareness, creating awareness. So die marketing is die awareness part van dit. So dan het ons ander services vir mense wat deur mental health struggles gaan. So like as iemand depressed voel, they can message us and then we'll create a pathway to the healing, you know. Nice. So as different aspects to it, you know. So we're working on it. We're also working on the process of getting into schools, mentor programs, and all of those things. So as in it, the podcast is there for awareness and the marketing, getting the info out there. Maar this entire organization, ik denk mijn ma van ik. Oh, okay. Ek ga uittrek. Guys, Marcel right now. But this Marcel is just a amazing individual. Like you can hear the conversation and so. But his openness and zijn nederigheid and like the judgments in zijn eyes and zijn heart of zijn body language. Like we need to appreciate this guy. Like we don't have a lot of people like him. Hij heeft een mooi hart and we need to protect him at all costs. Man. Pray for him. So, die mental health organization van Yes. julle. Is dit jy alleen of is dit jy en jou vrou? Wie is almal saam So in hierdie ek het- dinge? So ik en mijn vrouw co-owners of het en dan net ons nog voor Ashley en voor Joyce. Ashley Manuel en Joyce. Alles willen baie important roles on it in the season making and stuff. So it's just us vier so far. We zijn nog in ons baby era man. We zijn in ons baby era, but we're there to help man. Die mense wat op julle is kopdokters, hoe werk die move? So ja, so ik heb een networking of help. Ik heb een networking of help. So ik kan veel link met psychologists. Ik krijg usually like als hulle die ons service gebruiken, ik krijg mensen like free psychologist sessions. En sessions is die. Ik weet jou mensen hoe duur is psychology. Psychologist één session goes to up to $800. So ik heb die mensen wat like en op die oomblik is het online. Die services wat ik heb is online, maar ik is in die proces om services te krijgen like in person, like psychologists in person. But I want it was Wi-Fi now, man. But like, but there is help, man. You know, so there is referral paths. Van ik bedoel, het is moeilijk om voor iemand wat depressief is om in een kliniek in te gaan staan om help te krijgen, of om Stellenbosch of like whatever provincial hospital te gaan, you know. And I'm trying to give the service that our people need, man. Even in de gemeenschappen, you know. Bro, jy mense van die platforms wat ons op kan gaan vir help, maar is daar nommers? Hoe kry jy julle in die hande? As ek die Facebook het, dan weet ek nie van julle nie, want daar is die enigste een medium wat jy nog van gepraat het. As 'n ander mediums of 'n cellphone, hoe weet jy move? Soos ek gesê, ek is basically setting up still. We know baby steps. So ek gaan de WhatsApp still opsit, but we don't have it at the moment. Ja. So Facebook is the one way to reach out to us. Of vir my te inbox, of vir Trisaan, of vir Ashley te, of vir Joy te inbox. But we are ek is besig om my WhatsApp business op te stel, so that's the other way. En dan e-mail vir die mense wat nou, you know. Okay. So binnekort gaan ons daai goedjies, daai mediums daar buite gaan kry, want ons mense het hulp nodig. So baie. En vandag het vir ons so kom 'n bietjie kom sê nee, jy het dit vir ons kom moontlik maak om te wys dis moontlik om uit te reik na jou toe. Ek bedoel, is iemand soos Lyle wat jy sit, jy sien die conversation wat ons het, jy luister daarna dat he's not a difficult person. Soms sien ons die kopdokters of mense wat jou daarmee help met daai. Nee, die mense. En dan amper soos ons mense is bang. Hulle gaan my weerstuur. Yes! Hulle gaan my weerstuur. Hulle gaan sê ek is mal. Yes! But it isn't, maar ek sal sê almal moet vir therapie gaan. Even I went to therapy toe ek depressed was en ek het baie oor myself uitgevind. Ek sê altyd depression is a growing stage van jou lewe. Want as jou liggaam wat wil sê kyk die lewe wat sy lewe, ek wil nie meer so lewe nie. As a higher you, as a upgraded you, ek wil eens omlaag kom. En hy is wat therapie doen, man. Het help vir jou om haar uit te kom. Het help jou to question why you are the way you are.
Het is it's healing, man. It's healing. En dat is different ways van therapy. Mensen denken is altijd net, zij moet praten, maar dat is different ways, you know. Als peerder, zeg ik zo peerd, you know. Dat is different ways van therapy. Als je net van praten, you know. Misschien music therapy, misschien different ways, man. Zij voelt praat weken voor jou niet, maar ik motiveer altijd voor mensen, try it at least once. Okay. Als ik voel één keer het weken voor jou niet, dan weken het voor jou niet. Maar probeer. Kijk hier zo, ik weet, jij praat van, jou, die hele IME Mental Health Organization, is om veel te sturen in die richtingen. Soms wil ik je gestuur wees. So is daar misschien waar jy eerste met my die pad stap, voel jy vir my die rigting stuur. Definitely, so ons analyse the situation, so ons praat met jou eerst to see where you at. En ons schrijf je niet op if you want to go there. But sometimes it's not needed. Sometimes het mensen net een plek om te praten. Yes. Just to vent, zoals het zal noemen. Net om te, van een hart af te krijgen. You know, net om een different perspective te krijgen. Sommige baie keer van die tijden is het dat hulle het iemand om samen te praten. You know, so if you feel like it's a heavy heart and you want to come talk. Praat net, like stuur voice notes, whatever, like net om je hart schoon te maken, you know. Because necessarily is het niet altijd nodig voor therapie. Sometimes is het net een situation wat heavy op je hart zit and you just need to share it with someone other than your immediate family or your friends or whatever, you know. It's net een different perspective nodig. Kijk je zo, die kopdokterstory, nee, of depression of trauma, right? Daai as ek uitreik vir help. Bro, raak na jou, kom ons gaan terug na jou toe. Mense wat elke keer vir jou bel, hulle het jou hulp nodig, hulle het guidance nodig. Hoe hou jy jou sanity? Want het kan vir jou ook te veel raak. Want om mense stories te luister, die ene reik uit vir dit. Yes, het bring vir jou tot op 'n sens van gratitude om te sê dat, maar kyk, waar is ek? Kijk, waar die gaan uit persoon. Yes, tot op een mate. But, as you say, ons deel ook met goed. So, hoe krijg je die balance, om zo te zeggen? Soos, ik wil gezegd van, ons due date voor feit was in die week geweest. En I didn't do anything of helping others. Want I can't pour from my empty cup. Als ik je oké zie, dan I need to take a break. En ik heb met veel die conversation gehad en ik heb gezegd, look, I'm going to take a break from you a little bit, we both. So it's important, het is nodig om een break te pakken. Want ik kan niet altijd pour van mijn empty cup weer. Because then where are you going to end up, you know? Waar gaan ze op eindigen? And that's what I do, als ik voel like, ik is hier oké in. Even like met podcasting, als ik voel like, I'm all in a good space, dan ga ik in someone else's space zitten and have this bad mojo and then it's not going to be authentic, man. Want ik zit met een heavy heart, but you telling your story. So for me, ik vat break, so I cut myself off from it. I've limited my social media. I can't, like I just limit, man. Like I stay to myself and to my immediate family just to heal and build myself up. And sometimes you go through something and you need time away from doing your purpose and just being, man. Kijk je, ik wil veel dankie zeggen. Ik wil veel dankie zeggen voor, bro, jij kent die magnitude oor die information wat jy nu vandag gegee het, want jy deal met het aan 'n daily basis. Maar soms verstaan mense hoe groot dit is. Because sometimes, ek sê nie dis wat jy doen nie, en soms jy so besig is in die ding, dan sien jy net daai waarmee jy besig is. Maar jy sien nie wat buite kan gebeur nie. Verstaan jy nou? En ek wil vandag vir jou sê baie dankie daarvoor. Dat ons hierdie conversation kan hê. Bro, het is nie maklik nie. Om soos jy gesê het, jy wil nie naar die dark place toe gaan nie. Ek weet ek het tot op 'n mate weer daarna toe gevat. Dankie dat jy jou oopgemaak het om dit te kan gedoen het. Weer eens is nie almal wat dit doen. People will switch off. They will just block themselves out. Dan kan jy nie deurkom na die persoon toe. Dankie, bro. En daai is wat vir ons vandag kom wys. Praat. Vandag wil ek eintlik sê, nie seeing the mountain through the valley nie. Vandag wil ek eintlik sê, praat. Ja. En Lyle het vandag vir ons kom wys hoe om te praat.
wanneer om te praat, met wie om te praat. Dankie vir dit. Bro, en vir jou vrou, sy's 'n rockstar, jy het dit gesê. Ek wil vir haar ook props gee dat bro, jy het dit gemensen, but sinds soms is ons lewe daar buitekant, ons sien dit. Vir haar wil ek dankie sê dat Lyle vandag hier sit. Is groot bro en is amazing hoe jou companion, Jesus sê so mooi, I will send your companion to support you. Companion soos die Holy Spirit. Ja. Daai vrou van jou het vir ons kom wys dat companion is, ons praat van die spirit, but hy's tangible. Exactly. En ek wil vir haar dankie sê, so whenever sy vir ons hoor, of sy hierdie video gaan kyk, wil ek vir haar dankie sê. Trishan, Yes. dankie. Yes. Vir jou ma wil ek ook dankie sê dat sy nie opgee nie. Mama se staf, hy fight. Ons sien nie hoe hulle fight nie. We will see the scars. En as ons die scars sien, is dit eintlik victory. Want as jy gaan lê, dan is die scars dan is jy weg. Maar om nog die scars te sien by iemand, dan is jy in victory. True. So, dankie mama. Wat is jou ma se naam weer? Lily. Lily, dankie. Vir hierdie pragtige kinders van jou. Dankie dat jy, hulle kyk op na jou, wat soos wat ek vandag gesien, wat nog iets vir my kom leer vandag. Kinders, ons kan ook opkyk na ons kinders. Exactly. En vandag het ek dit gesien, ek sien hoe jy smile het man, hoe die kinders die speel van, ons het 'n appointment en soms voel ons maar, ek wil nie mense tyd morsie en dis nie waaroor gaan nie, but ek love it as dit so is. People just being themselves. Exactly. Ek sit so vanoggend hè, ek praat van braai, en dis wat ek vir jou wil gee. En ek sê vir die Vader, dankie vir hierdie analogy. Ek is besig om my vuur aan te steek. Normally het ek blits. En dis nou die tweede keer wat ek braai sonder blits. En ek het nat out, so jy gesê het. En ek is kwaad vir myself man. En ek kry 'n kers. En dit is net so 'n klein stukkie kers. En die vuur wil nie brand kom, ek het 'n appointment met jou meneer. En ek sê vir myself, wag, relax Marcel, kom ons figure way uit. En ek kry toe cardbox en ek sien in die hoeken van die vuur is daar 'n way wat die air kan escape en dan raak die vuur mos groter. En ek sê vir myself dat as dit net nat hout is ook dooie hout. So ek wil nie vlam vat nie. En ek sê vir myself, kyk jy Marcel, kry net elke keer sit 'n vlam by, tot die vlam so sterk word, dan moet jy hout ingee. En dit is wie jou pa is. So. Hy het gekom in jou lewe om jou vlam aan te steek. So. En hy het gevoel, nee man, ek het nog nie genoeg vlam gegee vir Lyle om op sy eie te gaan. Jy weet as jy vuur aan die brand steek, dan los jy hout aan brand dit mooi. So. En hy sit op 'n punt waar hy gesê het, my vlammetjie brand by Lyle. Jy het gesê, onthou, daai genetics, Yes. daar is 'n vlammetjie. Wow. En So. jou vlammetjie van jou pa se kant af brand nog steeds bro. En hy kan vandag staan en kyk dat daai hout is goeie hout. Hy gaan nie uitbrand nie. So Lyle, van my kant af bro, baie dankie. Ek vra te vir die Vader, ek moet vir Lyle 'n stukkie brood gee. 'n Paar dae terug lees ek 1 Korintiërs 13 en ek lees dit uit die Mirror Bybel uit. En ek vergiet my Bybel by huis en ek stuur my dogter, as ek ook even op die foon besit, ek stuur vir haar boodskap, vat vir my 'n foto van die bladsy asseblief en sy stuur vir my die foto en sê dankie Vader. En dit kom met 1 Korintiërs 13, chapter 13 en ek gaan vir jou vers 9 en 10 lees. What we perceived in prophetic glimpses is now concluded in completeness. What we perceived in prophetic glimpses is now concluded in completeness. So. Daai is hy vlam wat ek van gepraat het. Jy voel dalk daar's 'n leemte in jou. Die hele Korintiërs 13 gaan oor God se liefde oor ons. His love is complete in you. Soms vra ons vir onsself dat ek moet 'n punt bewys om by God deur te dring. Because I've been praying, I've been fasting, but I still can't get through to him.
Jy het al reeds deurgekom na hom because his love is completing you. Sure. Daar's niks wat jy hoef te doen meer nie. Lyle, niks meer nie. Sy liefde complete jou. Daai holes, daai empty cup is always complete. It's always full in the eyes of the Father. Jy het gemensen van he takes away, he doesn't take away. Hoe kan 'n God wat vir ons so lief is, dit gaan snaaks klink. Ja. Ek vra vir hom verskoning, maar ek moet dit sê. I only can give you Jesus. Hoe kan 'n God wat vir ons so lief het, vir ons wil seermaak? Ek sê altyd my vrou, God wat ons Vader sal nooit handjies gevou sit en toesien dat sy kinders moet huil, treur, swaar kry. So. Jakobus sê dit so mooi, Jeremia sê dit so mooi. Ek dink Jeremia 30 waar dit sê dat because he's the father of the nation. Ons sal nooit sal ons tekort kom nie. Ek paraphrase nou. En we will never lack. Psalm 23 sê dit ook, we will lack nothing. Lyle, en die prophetic was daar oor jou lewe, die prophetic van jou pa, hoe hy vir jou sien, is now complete. You're moving in that season of completeness. Wat ek daarmee bedoel is, whatever jy gaan aanpak, is 'n victory. Want is complete, bro. Wow. Jou kinders, your generation, they will follow in the footsteps of my Father of completeness. Sure. So bro, dankie, sterkte vir julle journey. Sterkte vir jou vrou. Ek sit hier, sy het 'n lied op haar hart. Ek weet nie sy skryf dalk 'n song, ek weet nie. Sy skryf altyd. En daar's 'n song wat sy dalk besig is. En nou ek sien prophetic aangelê. But we all got the gift of prophetic. Ja. Profession. Of prophet om te profeteer. She will write a song and she will sing that song of victory. Ek weet nie, ek kry dit net so in my. She will sing another song. Soos Hannah, daar's daai song. Ek weet nie waar 'n song het gaan wees nie. Ek weet nie wanneer sy dit gaan doen nie. Maar hy song gaan wees vir victory. Vir die mense wat voel dat mental health is te tough, is te hard, is te swaar vir hulle, gaan hy song. Maybe it's 'n team song vir julle, maar ek weet nie wat dit is. Maar daai song gaan mense kom heel maak. Sure. En dis wat completeness beteken vir vandag se episode. Broer, duisend dankies. Dankie weer eens vir hierdie nice setting. Dankie julle ook dat julle ingetune het. Wisdom of Solomon, ons tweede gas vir Seeing the Mountain Through the Valley. Wat ek wil dit vandag spesiaal label. Dankie Vader vir dit. Sure. Ek sê dit dankie, ek sê jou dankie vir praat. Thank you bro. Ek het gister 'n tawwe dag gehad, man. Nie 'n tawwe dag nie, maar ek het 'n lang dag gehad. En ek sit daar en ek is besig om die vuur te maak en hy analogy kom met my. En ek sit so daar net deur songs, man, om vir my ook net weer te kan boost. En ek kom met die song af van Charles Wheeler, dink ek. Ja, almal luister dit nou. Slow Me Down. En jy kom leer vir my dat just be still. En Charles Wheeler sing en ek dan, hy slow me down, hy sê eintlik kom raak stil. Yes. En vandag het ons op 'n nice Sondag kom stil word. Hoe hy voel vrolikheid van jou kinders vir ons kom uplifted. Die setting wat jy in bly vir ons uplifted. En hoe hy vuur en ons kom aangesteek word vandag. Our fire will never burn out. Ja. Ons lamp aan die brand. Ons lamp is aan die brand. Lyle, thanks bro man. Marcel, thanks. Podcast as healing. Dit was therapeutic. Sy het nou by 'n tranquila storie op die einde. But now, it's healing en ek dank je vir jou wat die platforms krijgt om te praten. Dankie. Om te praten. Ek weet het vat baie van jou as 'n mens, you know, om te luisteren naar iemand anders. I know, because I do the same. Yes. It takes a lot. It takes a lot, you know. Na die episode, sy is moeg. You're tired, but you do it because it's a purpose, you know. It's your God-given purpose of creating this platform, of letting people talk in, om die information naar buiten te zetten. So, because dankbaar voor jou wat de instrument is voor God. You know, using him, just the way hoe ze praat, man, the way hoe ze move, you know. It's so much humbleness, nederigheid. Like,
There's a mooi mens. Don't let this world ever make you bitter, dark, or anything. Because we need more Marcells. Thank you, bro. And that's what you carry on this podcast. Jouw energy rap off aan de man. And it is that beautiful energy, man. Thank you, bro. Yeah, but like, yeah. Nee, man. Thank you. Dankie bro. Julle, dis Lyle. Lyle, dankie weer eens bro. Wisdom of Solomon signing out. Ons sien julle weer. Julle, my familie, my community, gaan in vrede. Dis Lyle. Gaan support hierdie man. Hy is available. Soos ek gesê, Lyle, laaste ding. Yes. Ek weet jy gaan na skole toe. Ek sit jou op die spot. Jy gaan mense wat meer van Lyle wil weet. Hulle wil Lyle kom praat met mense. Bietjie mannekamp, saam met manne gaan, bietjie met hulle te kom uplift, 'n bietjie hulle vuur aan die brand te steek. Is jy available? Hoe kry mense vir jou hande? Always available. Inbox me. Lyle F. Simons. Maar as ek die edit, alles het kom Ja, weg. ja. Ek gee nou die man weg. Moenie worry nie bro, moenie worry nie. Yeah, basically inbox me. Yeah, Facebook, inbox me, Instagram, TikTok, wherever. Alles is dieselfde naam? Facebook, Lyle F. Simons. Instagram, Views from Lyle. And TikTok also, Views from Lyle. If you can't reach me, Chrisan Simons. But yeah, ek is altijd open to help wherever I go. Lyle, is selfmoord 'n opsie? Laaste question. Should have been the first one. It's not. It is your option. But we also can't blame people for being on that point. Of mensen wat nou voor te gaan het om zelfmoord te create because we don't know what they were going through at that point. But my personal answer, it is your option because die pijn wat zij daar gaan oor na die rest van jou loved ones. You know, and that's why I say you go into internal pain because your pain is gonna live on then forever. Ja. Because then the devil has won the victory. Sure. So that pain lives on forever. So you feel like it's a way to end your battle. And that's why people say it's a selfish thing, and that's why I agree with it as well. Van jou pijn gaan oor na jou siblings, na jou vrienden, and they're gonna live with it forever. Sure. They're gonna live with it forever. So there's a way out, man. There's always a way out. There's always a way out. Julle daar hoor julle? Selfmoord was nog nooit 'n opsie nie. So gaan seek help, gaan praat. Ek gaan by Lyle die nommers kry van nie net van hom nie, maar ook ander mense. Ja.